سلااوەڕێز تەماشەوانên هێژا بولتەنە دەمەژمێر شەشێ هێوارێ ez ji we re pêşkêş bikim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Serok Mesûd Barzanî bêrîzîkirina hêma û Sembolan herwiha êrîşa li ser barageha Pedekê li Bexdayê bi tundî şermezar kirin. Di encama golebaranekirina dibistaneke Efrînê de hejmarek zarok ji Kurd û Ereban birîndar bûn. Pekekê xwe ji şerekî li dijî Herêma Kurdistanê re amade dike. Gundewarên Tiltemrê careke din hatin armançkirin û pêleke derbideriyê dest pê kir. Dubara Slav. Serok Mesûd Barzanî daxuyaniyek belavkir tê de bi tundî bêrîzîkirina hêma û Sembolan herwiha êrîşa li ser barageha Pedekê şermezar kirin. Serok Mesûd Barzanî di nameya xwe de wiha gotiye. Sifkatîkirina bi pîroziyan, sembol û hêmayên bilind bi tu awayekî nayên qebûlkirin û hêla sor e. Gelek bi tundî wê sifkatiyê şermezar dikin ku şeva derbasbûyî ji aliyê kesekî ve bi merceiyetê hatiye kirin. Serok herwiha dazanîn ku ev cure tevgerên nihêja tu peywendî bi gelê Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistanê ve tune ye. Kurdistan xwediyê çandeke bilind ya pêkvejiyanê ye û sifkatîkirin bi sembol, hêma û pîroziyên xelkê li nava çanda gelê Kurdistanê tu demekî cihê xwe nabîne û negirtiye. Serok Mesûd Barzanî amaje jî kir ku gelê Kurdistanê rêz û pêzanîneke zêde bi merceiyetê heye û peywendiyeke dîrokî, dostayatî û hevsoziyê di navbera Barzanîyê Nemir û Ayetullah Hekîm û Şehîd Sedr de hebû. Peywendî û dostayatiya wan jê kevin de bûn. Ew kesê ku sifkatî kiriye ji aliyê peywendîdar ve hatiye girtin û sizaya tawana xwe dide. Serok Mesûd Barzanî her wiha da diyarkirin ku gelek bi tundî şewtandina barageha Partiya Demokrata Kurdistanê li Bexdayê şermezar dikin ku ew e duyemîn care ji aliyê komeke têkder û şikestxwaran ve tê encamdan û ev e belge ye li ser hebûna tevlihevî û nebûna aramî û aştî û seqemgiriyê di rastiyê de jî ew grûp jî ji bilî xerabkarî û têkdanê tiştekî din ji dest wan derneketiye. Careke din gundewarê Tiltemrê ji aliyê grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûriyê ve hate armançkirin. Ji dereke xwecihî ji Tiltemrê ragihand ku duh grûpên çekdar bi top û mûşekan her yek ji gundên Eldirdara, Tilişnan, Eltewîle li gundewarê Tiltemrê armanc kirin. Wekû jêderê daya xuyakirin ku di encama wê êrişê de pêleke derbideriyê ji aliyê xelkê deverê ve dest pê kir û xelk berev navçeyên ewleh ve çûn. Çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê ve dibistaneke bi ser gundekê Efrînê da ber guleyan di encamê de hejmarek zarok birîndar bûn. Jêderên xwecihî taybet ji arkêra ragihandin ku çekdarên grûpa El Hemzat ji rêbenda Sirtê ya nêzîkî gundê Husê yê bi ser navçeya Mabata ve dibistana gundê Husê gulebaran kir. Di encamê de heft zarok navbera Kurd û Ereban de yên ku li heman gundî niştecî bûne birîndar kirin. Jêdera taybet da zanîn jî ku ew her heft zarokên birîndar bûne ji bo nexweşxaneyên Efrînê hatin veguhestin ji bo wergirtina çareseriyê. Li gundewarê Efrînê di encama teqîna mayîneke çandî de ji paşmayên şer du kesan ji yek ji wan zarok bû jiyana xwe ji dest dan. Jêdereke xwecihî taybet ji arkêra ragihand ku duh yekşemê dema welatiyê Kurd Xelîl Behrî Hemede yê temen 36 salî û kurê birayê wî yê bi navê Mihemed Hemede temen 8 salî şivantiya pezê xwe dikirin li derdora gundê Bênê yê bi ser navçeya Şêrawe ve mayîneke çandî ji paşmayên şer bi wan de teqiya li gorî heman jêderê di encama teqîna mayînê de her du yekser jiyana xwe ji dest dan.
نهاجی برز ربر فوزی بر پرسی رخصتنا پیوامه جه کامپا دار شکران میوانی منه برز ربر دمتا باش به سپاس جبو بشتربونا تا تجیب خواه جه گنده میرکانی هم تخوازن بهتر جمارا بحثا هرگولیان بکی که افتوانا دو ارمانج کرنا گند دبستانا گند چاوه هاته انجام دان مبز جه چبون انجام نوی چبون سلام برز ماموستا سلام برز دو روی یک شمی بی 27 آوداره پشتی شوگرت زاروک دبستانی درد کهون دارن مالی خو ساعت در دور چرابی دوید دمیدا باران گلا وقت باران که باری سر و زاروکنا جراخه گندی صوتیو ها لبر دبستانی کربین ای گندی صوتیو گروپه چاگر ایلو داره گروپه حمزاتو یا گندی صوتیو کخره یعنی و کخره جی دبن کنترل همشاتو دایا انجامه و گروی ده 11 زاروکا بریم بین هنه کنه برینه خواه گرانن را کرن وقت میرم را کرن چین برن ترکیه و هنه کنه برینه خواه سرسران هنه کنه برینه خواه یعنی لو داره به نخوشخانه عفرین او نها ای درمان دبن هبا اشتی دو بیا جه کو فیشک گله جه در کتنه تگو گنده ساتی های او گند دبن دستی که ده عمشات یا حمزات جبر کو بحثا حمزات تکرن بله 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 گندی صوتی و کخره یک آنینه یعنی وقت دبن جوی جهتی هاتی گندی صوتی و مگود دبن کنترل گروپه حمزات یا و گندی کخره دبن کنترل عمشات یا لی گروه زانیاری جمع گروپه چکدار عمشاتو گلا ویتونی باردونه انو وقت بین فرد بین سر وی سلاحه وی چکه فربینه خوشی یعنی الوی آویتن و رخی دبستانه و دبستان جی لرخی کی گنده ند سنتره گنده بخواه ماموستا باشه او گند بدستی که ده برز ربر گنده میرکان یعنی گنده حسین گنده میرکان تگرانده تمام گنده میرکان بخوا این نوچه ماباتا یک گندک سر نوچه ماباتا ویا بخوا نوچه ماباتا جی گروپه آنین شمیه به عربی برده اینجا به شمیه گنده حسین سر وان وایم بن کنترل آنیه شمیه دایا بله باشه بس تبرگا ممتا تبرگا لشکری گنده حسین میرکان تنه فرموکا بله اف زاروکن بریندار بونه تگوت بهتر 10-11 زاروک بریندار بونه نصنامه وان او کردن یان عرب جیته دهنه گنده حسین تجی وک والاتی که عفرین دبخوزانه همی کردن لیوه تو ماهی که نه ما مستا ما بس من اف زاروکن کو بریندار بونه زاروک بله بله ین گند بون یان عرب جیت دناوان دهنه هاف ای عرب جیت دهنه هاونا ونه بی دمک هاتن گند چند مالبات هاتن زاروکه وانجی بریندار هنه وای من مبناف کردن مبنوف كر وك مريم ياك جوانا باشه جدوه و حطارو جائرو تو و کلینک تحقیقک لپرسینک و باید درباره و توانه ده تو کس هاتیه سزادان و داده کرن گروی زانیارل جمع و گروی کارین ها ام دکن و هر دفر که ام دارن دفر که ام پیواندی خلگر آوی دکن گوتن انو لیکولین چه دبه و پی به مسئله خوش کتن و گاندن جی بندوره خواهیا جبو انو جبو دوباره نبه دو ای موقع کرده راسن ام تو خودزن وارن کرن هف کس نیوی کارو کرنه جبو دوباره نبه لچوی کرمیج بیتشتا بله ام جی هفیا سلامتی زارو کارن دخوازن برز ریبر فوزی گلکس پاس برپرسی رخصتنا پیواما جه کامپا در شکران تو میوانیم بو گلکس پاس جبو بیشتر بوناتا شکریه دستور سوریه جوینین گره هفتان به داویانین تیدا 4 مجارین سرکه هاتن گوتو پیش کرن هرگولین بهتر دوی راپورت ده کمیته پچوکری دستور سوریه 10 روزه اینه جوینین گره هفتان یا کمیته دستوری بداوی آنین دداوین روز دجی گوتو بجی درباره پیشنیارن هاتبونا پیشکشکرن هاتکرن
لێگۆری و هاتی ڕاگەاندن ڕۆژە پێنجاندەک و داوین ڕۆژە جوینن گەڕا هەفتان یا کۆمیتەیە بچووکریە دەستورە سووریێ بوو هەر چوار پێشنیارێن و شاندا ڕژێمە سووریە و شاندا جواکە سڤیل و شاندا دەستەیە دانوستاندکارە سووریێ دە کۆمیتە بچووکریە دەستورە سووریێدا ژە دەستپێکە جوینان بە پێشکێش کردبوون هاتنە گوت و بێشکردن و ئەوژی ئەڤێن ئەساسیاتن دەسەڵاتدارێک و ژالیەشاندا دەستەیە دانوستاندکارە سووریە بە هاتە پێشکەشکردن ناسنامەیە دەوڵەتێک و ژالیە ژمارەیە کەندامێن جواکە سڤیل بە هاتە پێشکەشکردن پاراستنا سونبل ئانگۆ ڕموز دەولە و ژالیە شاندا ڕژێمە ئەسەد بە هاتە پێشکەشکردن ڕێخستنە کارێ دەسەڵاتداریەک و ژالیەشاندا دەستەیە دانوستاندکارە سووریێ بە هاتە پێشکەشکردن جوینن گەڕا هەفتان یا کۆمیتە بچووکریە دەستورە سووری ڕۆژە 21 مێهێ دەست پێکردن و دۆئینێ بداوی هاتن دیەکەم و چوارەم ڕۆژە جویناندا شاندا دانوستاندکارە سووریە ژمارەیەک پێشنیار پێشکێشکردبوون و ئەوژی ئەڤێن شێوەیە دەسەڵاتداریە لە سووریە کۆماریە لێگۆری یاسایە و ڕێزێ لە ڕوومەتە مرۆڤاتیە و وینە گەل دەگرێ پابەندیە بابەکردنە جواکە کە ئازاد و دادپەروەرانە دکێ سەروەری بۆ گەلە سووریەیە ئەوژی درێیا سندۆقێن دەنگدانێڤە وەکە چاوە دە دەستورێ داهاتیە چەسپاندن و ڕێدایەک و گەلێ سووریە بە ئازادانە دەسەڵاتدارێن خوا هەڵبژێرێ چلسەر ئاستە نیشتیمانی ویانژی خواجەهی بێ هەمەجۆریە پارتیەن سیاسی نیشانەیە هەمەجۆریە سیاسی دەدێ ڕۆڵێ دەبهێزکردنە وینە گەلدە دەبینێ و دەبێ ئامرازێک ji بۆی پێشخستنە سیاسی تەبە دەسەڵاتداریên سووریێ وێ لەسەر جوداکردنا دەسەڵاتداریە تەشریعی و تەنفیزی و دادوەری وەرنە ئاباکردن و دە دووەم ڕۆژە جویناندا ژمارەیەک کەس ژە جواکە سڤیل ژمارەیەک پێشنیار دەربارەی ناسنامەیە سووریێ پێشکێش کردبوون کواو کەسێن پێشنیارکردنە ئەڤێن مەیس کرێدی ماهر مەرەندی علی عباس موسا مەتری سۆنیە الحەلەبی سەمیر دەیوب ئەنەس زرێع عیسام زێبەق و پێشنیارن و پێشکێشکردبوون ئەڤێن ناوێ دەوڵەتێ کۆمارە عەرەبیە سووریایە عروبە ناسنامەیە ڕەوشنبیری و دیرۆکیە کۆمارە عەرەبیە سووریایە وەنتیمایە دیرۆکی و جۆگرافی و بەرژەوەندیە هەفبەشیên gelê عەرەبی تەکەزیە لەسەر vê çendê dike کۆمارە عەرەبیە سووریا بەشەکە ji وەتەن العەرەبی و gelê Sûriyê بەشەکە ji gelê عەرەبی عروبە jêdera ڕەوشنبیریەیە و کۆمکارە ji teva kultûran re li Sûriyê dê çarşoveya عروبەتê de kultûra Sûriyê were piştevanîkirin سووریا دەوڵەتەکە دیموکراسیە و یاسا سەروەرە و یاسا سەروەریە ژیانە سیاسی لە سووریە دکێ زمانێ سەرەکی لە سووریە زمانێ عەرەبیە درۆژە سێیانداشاندا ڕژێمە سەد ژمارەیەک پێشنیار دەربارەی پرەنسیبە سونبلێن دەوڵەتێ پێشکێشکردبوون و ئەوژی ئەڤێن ئالا کۆمارە عەرەبیە سووریەژە سێ ڕەنگان پێکتێک و ئەوژی سۆر و سپی و ڕەشە لێ ناوەندێ دوو ئەستێرە هەنە و هەر ئەستێرێک 5 ئەنیشکە ڕەنگێوان کەسکە و هەمان ئالا ڕژێمە ئەسەد یان نەهایە سرودە حوماتە دیار عەلەیکم سەلام سرودە نیشتیمانیە کۆمارە عەرەبیە سووریایە زمانی عەرەبی زمانی فەرمیە کۆمارە عەرەبیە سووریایە لەیرەیە سووری دراوێ فەرمیە کۆمارە عەرەبیە سووریایە لۆگۆیە کۆمارە عەرەبیە سووریە هەمان لۆگۆیە ڕژێمە ئەسەد یان نەهایە لەسەر vê mijarê jî mafnas Musa ji Almanya mêvanê min e birêz Musa demeta baş pira spas ji bo beşdarbûna te sedem çi ye ku gera heftan bê encam derbas bûn براستی یعنی نتنه گرا هفته یعنی او گره برین هاشی به انجام در باس بون و حتی او گره ورن شی و به انجام در باس بن جبر اب عقلیا شوفینی یا کل جم نظام پیدا بوی زیده 40 سالی حتی روجا ایرو هر وها بردوام و بمینه بردوام او رژیم یعنی حتی روجا ایرو هبال بندش خورد بینه یعنی پشتگراش خورد بینه او فشار لسر نایکرن جبوی خاطره ولو نافذ کمیته دستوری ده هنکی پیش کردن دوی کیجان عالی فشار سر بکن و فشار ناکن مامستا موسا بله دوی کیجان عالی فشار سر رژیم سوریه بکن فشار ناکن حتی کود به وی مجیا عروبیت بردام دکه يعني انها جباكانا بدولتي بتبعي يعني هر 200 دولتي كود جهان دايرو هنا دبيننكو ريجيمكا زيدي مليونك انسان شملاتيكا دايا كشتن زيدي 5-6 مليون
مهاجر بويا زيدي 200,000 قرتي ونخويا هنا يعني اف دولتي الدنيا حموتش بيت يعني بيت شتيد بينن لب تايبدشي يعني اوروبا روجافا وهروها امريكا يعني اوروبا دا شورشا فرنسي تشيبو وبرنسيبي ما في مروفا پیدا بون وامريكا دشي هروها بوي رنگي ومثلا ما في مروفا هروش دكنا آلك ودستي خدد هلدن لبلد بنجنگي خدد بينن كوريجي مكايا واجري متى دكي لفشار السرناكن او فشارك ودكن ثاني يعني ولو دنگكا مهو دنگكي دكيكو فشار هيا لد حقيقة دا ودا عملي دا والسر ميداني او فشار نينا هكذا او فشار هبانا انها افريجين بخوا يعني نما بون بله باشه مامستا چه دهلا کو رژیم سوریه به ویم جیوه گریدای تاوی کو بتنه صدی 63 جخاکا سوریه بنده سویده يعني رژیم سوری رژیم گلکی عنیده رژیم وقت کردواریا خود ام دبیشن روششتیا یعنی گلکی روی ناقایمه گلکی رژیم که بفهتا او بفهت بوناوی هم شخص سروک رژیم و حوال بندیوی و هر وها يعني شوي جباكا كنت درابويش مال باتاوينا وش سياستا بارتيا كنت دمزن بوي جوية كأفعنات بيرا تشيبويا لبالي وبزانيانا في الشارك للسرها وكا روبيكا كي باص دابانا يعني ناو انساني كو كاربي برقداني بكي قلك تشيبونا دميدانا السوري دا لبالي نكارينا دست هلينا حتى روشا ايرو تاني لسر ملاطيخوا او ملاطيكو بيتشاكا او ملاطيكو بكاروبارا او ملاطيكو كسك اريناك تاني شوي ملاطيرا وباريكاريا هفالبندخوا كشتني وقرتني وتالان بونيتكي يعني رژیم دخوازه وگره روشا بریا 2011 لو ما وان استانگیان لپیش کاری کمیته دستوری چه دکه يعني براستي او ناقازي او دستورا برين هيا 2012 هرو هيا 1976 اشيد هيا مي بابي وينادا يعني افهردو دستور شي وكا هفدونا ناقازي خالك تنش في دستوري وري غهارتن وبر پیشکتنه و باشبونه دهره ناقازي جبر ولوشي تنت دي خويا كرنج ولات جهاني را انو با از دناب مسارا دستوري دما دناب عمليات سياسي دما استيما جنيف درونهم لبلي پیشکتنه ناكي وهر وها دولت حمو بيت شتزانن انو نري ناب دولتي شي غير بيدرسون يعني هر غركك وخلاص دبيدا دي خويا كرن كو افريجيم تشتكي ناكي تاني وقت درباست بله باشه ما مساعده دست بك خفتنا تدا تا بيكر تقول نب تاني قرا حفتان و بي انجامن قرن بيجي و بي انجامن يعني واتاي في خفتني تشيا واتاي في خفتني افتي واتاي كو بتاني درباس كرنا دمكيه يعني براستي جركا ام بزان بن هم امريكا هم اوروبا روجافا يعني تايبتي جباتان اب دولتي جباكان اب دولتي او ريجيما سوري وتفكيرا وينا وهروها هيزن سياسي نابا سوري دا وملاتي سوري وهيزن سياسيه هم عرب هم غير عربه خوشك ناز دكن وزانن مثلا تشاوا درباز دبي جبوي ولوشي جباكان ابنتاوي وبتايبت سروك نتاوين يكبوي يعني او سيستما كوداني جبوي خاطر تشاوا بريار ورستاندن دبي مثلا دستوريا سوري دا ماينك تشانديا او ماين الآلية كي مهولد ميزاني كو خسارة كمظن ويش دركبه والآلية ديشي مهولد ميزاني كو ممكنة يعني قلك شين ببي وبابي أو ما ينشي أوا كو سري صديد ستاندنا برياري دا حفتي وبينج
لأو تجارة نالآلية أوبوزيسيوني پیدا دبي ونالآلية ريجيميجي پیدا دبي جبوي ولو أف مسألة دستوري يعني حتى روشا إيرو تشقص اتفاق جل سر وبرنسيبي دستوري تشي ببي يعني اتفاق تشي ببي نابنا نونرن حكومة السوري ونونرن معارضة أوبوزيسيوني دا لبلد الدندان دا دماكو دستيا فرح يا كوميتا دستوري رونشت جبوي خاطري و برنسيبا أريبكي هفته و 5 صديد به و او تشت پیدا نابه هنگی نتوین یک بوی گور باوریا مدا اب ماینا هنه چاندنا جبوی خاطره نپی انسان وری کشتن لبله گلک پی وبه جبوی خاطره تدخل بکه او تشتنا بيك بيني لبالي خسارة مظن اوا جروجا كو شورشا سوري دست بيكري يانجي جروجا كو كوميتا دستوري دست جبيني خوكري 2019 حتى روجا ايرو كو دهيلن افريجي ما هني تاني وقت درباست بي يعني او تشتاج جواكا ناب دولتي او سيستيما كو داني يعني ام بهيفي بون كو بشواكي زو وبلز فيتشتي بيك بيني باشا ما مستموسا سیستما هری باش و هری گنجاو ج سوریا پیش رو جرا چیه و ارکه هر آلیه که جواکا ناف دولتی نتوین یا گرتی نونرین کردان ده کمیته دستوری ده آلیه اپوزیسیون چیه که دوی کار سرویه که بکن يعني شروشا دولة السوري تشيبوي حتى وكانها نتهند بشكي الشرع جهاني الدوام بل او دولتي كل سر عرض سوري ابابونا هم حجازي حتى السوري هم وقت حكمي عثمانية ده هم دولة مرواني وغير مرواني يعني تجارة ولاتكي نتوي وشك نهات يا اباكرن روجا ايروجي يعني اب تشتاكو ريجيم السوري وهروها هبال بندي وينا داخواز دكن قبل السوري تشينا بي وابجي هروي برش سوري بده نباشيكا وبده شركي يانجي قرم يانجي شركي دبن اخي ده اب ولا تجاره بيش ناكري يعني سوري ولاتك تجاره قوميك تاني تحملناك تجاره دينتي تنجي تحملناك وزمانك يجي تحملناك يعني هكر قوميه هويك يا دولتي به هر يك جمع هويتا ويناها هكر الزمان هوية به هر يك جمع زماني وياها هكر دين هوية دولتي به هر يك هوية ويناها شي نابي طائفك يانجي هجمارك يانجي مكونك مكوني ملاتي السوري وري خصوصية خويا الزمان يانجي يا قومي يانجي يا ديني وري ديني سر دولتي تمامتي افتش نممكنه يعني تشي ببي وري قبول كرن جبوي خاطري ولوشي تشتاكو جواكا نابنا جواكا سيفيل يا كوميتا دستوري دا او كاغازا خوياكو بيشكش كري جاليه نونري ما يقدر نهاتا قبول كرن و اويجي كاغازا كامبري وينا خواند و پیشکش کر و خالق و دوی کاغذ ده هیجی حموجی رد بون لسر و خالد کاغذ جواکا سبیلا کمیتا دستوری دهاتی. بله، گلکس فاس جبو مافناس موسا جالمانیت میوانیم بو گلکس فاس جبو بشتار بونارتن. پاکه که آماده کارین شر لدیجی هرما کورسان دکه جبر پیلانا پاکه که آخرش لدیجی هرما کورسان هاتیاش کرکرن دادم آنها پاکه که راستیان برواجی بلاف دکه و تومتا ایریش کرنه لسر چکدارین پاکه که آراستی هرما کورسان دکه. اجبرکو پیلانا پککه ایریشکرنه و دست پیکرنه جنگکه لدیجی هرما کردستان اشکر بویا. پککاو باسکن خوا دست به پروپاگنده کرنک و پارتی دموکراتی کردستان و ایریشی چکدارن پککا بکه و پککا دهولا شواندنا راستیان دل پیشیارای گشتی بردوامه کو بخوا راستیا بویاره اوا پککا پیلانکا قریج لدجی هرما کردستان دارشتی و بریار دناوراست مها چارانده دست به بجی کرنه پیلانه بکه کاجاکا کوما جواکن کردستانی دا قیانیک بلاف کریو تیدا تبا راستیان بروواجی بلاف دکه
دبیجه کو پارتیا دموکراتا کوردستان ئامادەکاریان دکێک و جەنگێ لە دژی چەکدارن پەکەکە دەست پێ بکێ ئەوژێ بە هەماهەنگی لەگەڵ تورکیا کەجەکە دەداخوایانیا خۆدا پارتیا دموکراتا کوردستان ئاگادار دکێک و دەوێت تەفگەرێ لە دژی چەکدارن پەکەکە نەکێ ژبەر جەنگە کەمەزن وێوەرێ هۆلێک و دراستیدا دەستپێکردنە جەنگێ پیلانە قڕێژە پەکەکەیە و لەگەڵ داگیرکەرێن کوردستانەوێ دەست بێ بجیکردنە پیلانێ بکێ کەجاکە گەفە ئێریشکردنێ لەسەر قەوارەیە هەرێما کوردستانێ و دەستکەفتێن کوردان لە باشوورێ کوردستانێ دەدێ و دەبێژێ ئەگەر پەدەکە لە دژی چەکدارێن پەکەکە شەڕ بکێ وی دەمی تەبایە هەرێما کوردستانەوێ بکەوێ بن مەترسیە جەنگێدا هەروەها کەجەکە دەداخوایانیا خۆدا تۆمەتێن دوور ژەڕاستیە ئاراستەیی هەرێما کوردستانێ و پێشمەرگێن کوردستانێ دکێ وێ ڕاستیە لە پێشیارایە گشتی ڤەدشێرێ کوپەکەکە بەخوا ئارامیە هەرێما کوردستانی خستیە مەترسیەدە و چەکدارێن پەکەکە بەردەوام بەهانەیان بۆ تورکیا و ئێرانێ دروست دەکەن تاکو ناوچەیەن سنووریەن هەرێما کوردستانێ بۆمبەباران و تۆپباران بکەن کەجەکە بەحسە قەهرەمانیە چەکدارێن پەکەکە لە چەندین ناوچەیەن هەرێما کوردستانێ دکێ و دراستیدا ئەو چەکدارێن پەکەکە ئەو ناوچەیەن کوردستانێ وێران کردنە و تەبایە وان ناوچەیان دنەبەخە کە هەرێما کوردستانێ دەنە نەک باکوورێ کوردستانێ هەبوونە چەکدارێن پەکەکە لوان ناوچەیان نەیاساییە و لە دژی تەبایە یاسایەن هەرێما کوردستانەیە کەجەکە دەداخوایانیا خۆدا دەبێژێک و هەفدەمێ پەکەکەوێ دەوڵەتە تورکیا بەهەرفینێ و ژناف ببێ پارتیا دموکراتا کوردستانی ئاستەنگیان لە پێشیە vê پالەوانیە پەکەکە دروست دکێ و ڕێگریە لە ژناوچوونە دەوڵەتە تورکیا دکێ لە یاڕاست ئەوە کوژدەمە پەکەکە هاتیە ئەڤەکردن و حتاوەکە ئیرۆ بهتر ژێ 40 ساڵیە یەک بۆست ژخاکە باکوورێ کوردستانی ڕزگار نەکریە بەڵکو بەردەوام جوانن کورد دخستنە قوربانی بۆ پاراستنە جەندرمێن تورکیا عەبدەڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە بە زمانی خۆدان پێدان نێکریە و پەکەکە کاریە بهتر ژ 15,000 جوانên کورد تەسفیە بکێ و دە هەمان دەمێ دەژی دەخوازە لێبورینێژ دایکن جەندرمێن تورکیاین هاتنە کۆشتن کرد بێک و دەخوازە لێبورینێژ یەک دایکە کورد بکێ هەروەها کەجەکە دەبێژێ قوڕاگەهاندنە پەدەکە ئێریشی پەکەکە دکێ و ژێدەرە گەفەیە لێ سەر پەکەکە کۆ دراستیدا حتاوەکەنها بتو ئاوایەکی ڕاگەهاندنە کوردستانی بەحسە توشتێکی نەکریە و پەکەکە بخۆتەوە ڕاگەهاندنە خۆ خستیە خزمەتە پرۆپاگەندەیە دروستبوونە شەڕ و جەنگێ و ئاراستەکردنە تۆمەتان بۆ پارتیا دموکراتە کوردستانێ ئاڵاوێن ڕاگەهاندنێن سەر بێ پەکەکەوە پرۆپاگەندەیەش بۆی داخوایانیە کەجەکە دروست دکن و پلانە دروستبوونە شەڕ بەلاوکردنە وەکە ڕاگەهاندنە پەکەکە دەبێژێ شەڕ لە 15 نیسانەوێ دەست پێ بکێ ژمارەیەک پێشمەرگەیان سەر بێ پەدەکەوە لە دەڤەرەکانی ماسەوێ وەرنە کوشتن بۆریە هەناردەکردنە نەفتە کوردستانەوێ وەرێ تەقاندن بۆمب بە ئۆتۆمبیلەکە سڤیلاندا وێوەرێ تەقاندن پەکەکە دەبەردەوامیە دەڕەوێن خۆدا دەبێژێ پشتیوان بویێران ژوورەکە هەفبەشنە بەرە پەدەکە و تورکیا دەبێ وەرێ دروستکردن و هێزە زەیرەبانی وێ ئێریشی ناوچەیەن و ئەڤە چەندین ساڵت بن دەستێ پەکەکە دەنە بکێ وێ چەکێن گران لوان ناوچەیان بجی بکێ لەسەر ڤان گەف و تهدیدان نویسکار بوو بێ ئەسەر ژێ سوێدێ میوانێ منە مامۆستا بوو بێ دەمەتە باش بە ئەف چ شەڕە یاکو پەکێکێ بەحەس دکە بتەنێ ڕاگەهاندنە پرۆپاگاندە یان بڕاستی پلانێک ji vî şerîre tê pêkanîn. Gelek spas. Spas. Silav û rêz bo we û bo hemû temaşevanan. Lê bi rastî gelek caran min gotiye û anî min lê ez ê rica şive bikim ez ê vê derê hebikekî dirêj peyvim. Eger îmkan hebe xwe neke dûrî pirsa bikim. Belê mamostê berdewam bike. Baş gelek spas mala Spas wan. Niha em berî her tiştî em dixwazin bêjin ku PKK wek cenabê we jî berniha di nûçeya xwe de ragihat ku û em tim dibêjin PKK rêxistinek ji terefê dewleta dagirker ya Tirkiye hatî damizrandin lê dûre ev PKKya ku bûye a Îranê, Iraqê, Sûriye Tirkiye li tu carî nebûye a Kurda. Ji bona ku ev tevliheviya derxê hek divê em vegerin serî demagê destûr û bernamaya xwe programa xwe yî ragihandina PKK damizrandina wê ragihandin dibû di diyar e ku divê hemû partî rêxistin kes û kasayetî li dijî şoreşê bi
emeş hole rakin dici şoreşe ve angol dici wan an dici Türkiye ya dici daki kerabe wan hinek beje kirin ku keziyene fam dakin loma ji hatta rojero kare fakirutin naha em baş düzan şer neşer PKK dibi ili em jibri Halid derkebin şerri İran'ı u Türkiye hemberi başuri Kurdistan'ı şiberku başuri Kurdistan'ı وكي حمو تماشفان دزانن كو دي لوزانا 1920 سياده نفكر من لازبيجم الراستيه ابي كردستانك آزاد و سربخه دي لوزانه دي دركب و الا كردستاني آزاد و الحمو جهادي بي بلاف كرن وهندان دير زبان داغر كلمه او كو في لوزانه تيك ببن و دي لوزانه دي وقت لوزانه يكم او وفكري وام سركبه اللي شبركو او نكان راس بكن شخور PKK خو دامزراندنن وبدست يبي PKK دخوازن لباشوري كردستان تبلهبي هر هبه داكو دماغ الولاد كي بر بسرفبونه بهره وتبلهبي لناباوي ولاتي هبه ونكان الحدود وسنين خوجي بباريز قال لك زحمت دبك او دولت او قولي بدولت لك سرفام بله باشه ما جبل بيجي كذا هكذا مشاهدة بالدوام بكمل بله بردام كرمك أجبر بيجي باندا غير كريمة باتش دعوان حركتين خواه أنت بالهبي بقاجر راس نكابكن حمو بدستن فكي كذا يك دو دبي أم باش بزاند منكو هالبجارتنا سرو كوماريا عراقي هي ودبي هالبجارتنا دي كي نامزت بارتي دموكراتيك كردستاني وكو خياية أبي دركب وبيشتي سرو كوماري بدستم فذكة وهبشيوان هاد إيدي سرو وزير جيكابي شيا بهالبجارتن أبجي ناي حسابي إيراني جبرقو سرو كومار وسرو وزير دا مجلس إيراني دركب إيران لوين نابكي لواز دبي و ev lavazî ve Kurdistan'a serfat beter peş ve beter Kurdistan ve helvest tabi ve kurtar ve İran'ı biberen. Kusur Irak'ı hama melekane böylece parti ve partiyak deslata Irak'ı gelku federasyonu. Naham dizanış buna gubab ser nekevim. Yani Armanca İran'ı evku helbijartına parti ser nekevim do le Bağday iliş arınser بروی پارتی دموکرات کردستانی روزنامه اپوجان استانبول اگل استانبول که وشاندن بسرک نویسه این خواه لدیجی پارتی و هلبجارتنی گلک هلوست خراب و نویسه خراب داتینه آمنی تاریخ دیوه پرسیله اوه که امدزانن داگر که هر وقتی روژا رحمتی بارزانی دست به شورش شکر حتی روژا ایرو her çardadır kelimetin bunu yek da kuvan barzaniye şöyle rakı. Şu belki kuvan zani bun. Eğer barzani hatta hebben Kurdistan'ı hebben o İroji o federa ku İro destemedi Irak'ı gibi liser bir rebazi hati damızlandın. Şu belki hemu da girker yekin. Persamın ebeş Kurdan. Madem ki her çardadır kelime yekin şu bona ku başırı Kurdistan'ı tek bebin. Gel ol her çar parça Kurdistan'ı çima em nabın yek da ku ve habuna fa. Başa ma mustabu be persak med ve darbare de haya. Ma mustabu be persak med ve darbare de haya. Tut beji planaka İraniye Türkiye lidiji qawaraya kayana harima Kurdistan'ı. Başa deve yanji harima Kurdistan'ı ve çipka. Bijardayn li peşi harima Kurdistan'ı ve çipka. نها حمود تشتغل هسه باشور كردستان أبدي كيمانية دبي أم بيجين كردي شبكن ما نها باشور كردستان بيب دولتك سربخة نه دولت حمي كرداي بلي دبي أم كرد شب دبي أم كرد بري هر شيء خل باكر خرد بكن لهم بري حمو إليشين تركان لباكر كردستان خو پیشاندان بكن لهم بري كريار غياريوان سريهدن لابتنيه دبل İran'ı em muhabıkın. Yani em Kürt dibi em çubukun. Ne be Harema Kurdistan'ı. Yani dilgol mişaş. Harema Kurdistan'ı rebana ve çubukun. Deselazı ve çubukun. Parlamento dani, hamu dezgahı bu dani mecbuna Kurdistan'ı serko amada bugün diplomasiye gele forca maşinin gotileri serok barzani. Yani her gotinek bir gotinek ziyarinin li em Kürt ve kıymetini zanın.
Yani dibe em pırçe xwe bikin li hemberî êrişên dagirkira her çar pırçe Kurdistanê dibe em Kurd çi bikin. Heger em Kurd xwe tebne serî hêlnerin xwe pêşandana nekin. Heta hinek bûyera jî dibe em bikin ve her başûrê Kurdistanê bibe cihê lîstika topê dagirkirin. Yani xwepêşandan ve tenê bes bin yan divê kareke ciddî were kirin Mamoste Bûbê. Yani vakme got karı ciddi ki yani kar ev ciddi ne bir bela boka ne bir nefisandini ne bir gotari em pişta başırı Kurdistan'ın ne ev nemadı ev demavi derbas bu halas bu çu demago Türkiye bu kesin iri şekil başırı Kurdistan'ı bakın dibe Kurdin Bakur ku partiyin kiro dibin em Kurdu Kurdistan'ın behazaran serhazaran zehazaran 5000 çok az kuvvet davana be bara 5 kes bir şey خود در کبن خود پیشاندانا بکن به امدی به ایرشیم لیدن تنیه گل روشلات کردستانی اویچی بربنا شر خود لکن یعنی ام جوان جیکار حمد لکن ریز شراب من بو حموتك وشرنوان جي شر خود لكن ل ها هذه خراب تركيا لإيران دايبش لدبل إيران لتركيا وديسال إيران جي خبيشاندن إنجلسي كور بدلا وكيد برابر دبل بارتي وريخستنين وتمام كردين باكر كردستان دركبن كولانا. بله. ده نرناته ده اف گفن کو پاک بحث دکه و بسر کفنیان و ورن پوچ کردن جالیه هرما کردستانی هزین پیشمرگه و نها PKK tişteki nabej. PKK çilge PKK İran çeşwar dibêje ew gor wan daxwazin İranê dixwazin têk bînin. Ez bawer nakim yani divêk ji ber neredeyse xwe İran bir êriş bike ve êriş bike. Ew dizanin ku êriş bikin ew hole rab. Yani ne kadar dolap peşmerge kahraman ku hamu biru bawriyawan xabat u tekoşinawan bu Kurdistan'a kadar serfayı bir biru bawriye lepeke ku endamı ve ne bir biru bawriye Kurdistan ediyor. Dibin bandora İran ediyor. Eğer İran bu Kurdlar beraber hep de kalıp eriş bikeli. Eriş bikeli zarar takip mezun ölçeği be. Helbet Kurd gibi vakit Şerok Barzani got şerri Kurd hemberi Kurdlar haram kır bu. Helveste gelek rası le damak düzümün PKK kuvvet listik bu parti avanı bu xwaz êrişî peşmerga bike helbet dibe êriş dibe peşmerga jî xwe biparêje dibe parasını de ki her ki nerede em nizanin lê ez xwe ne alîgirê şerin lê demag PKK êrişkirî dibe tu cerî nefû kirin û dujimin dagirker wan dixi pêş ew emir didin PKK zilamê xwe Cemîl Bayê ku wekî hûn jî dizanin zilamê İranê ye. Yani İran çebeci evi tekhici yani şiber ve dibe hem Kürt agahdar bin hem ji hem lehemberi hamuşer yani diye bizim hem farkamatı hem hamu peşmerge Kurdistan'ın dibe boy kar bugün peşmerge kahraman İroçek çeken azadi serkobun hildanın dibe hemberi hamu irişin kür beservan beser Kurdistan'ı ve velatı ve bu parizm. Galak spas jboni viskare Kurd bu beasar je Swede tubmara bu galak spas bu beşler bonata. لی روجاوای کردستان بتایبەت لە باژارێ حەسەکە ڕۆژانە کریزên نو têne holê û carekdin krîza nebûn û buhabûna şeker hatiye holê ku 1 kîlo şeker bi 5000 lêreyên Sûrî li bajarê Hesekê tê firotin. Hesekê Rojavaya Kurdistanê vedgerê holê li tevaya bajar û bajarokên Rojavaya Kurdistanê krîzên cuda cuda bi mebest têne holê çi nebûna elektrîkê be yan jî bihabûna nerxê sûtemenî û nan be ya herî dawî jî bilindbûna nerxê şeker ji alî bazirganên ser bi rêveberiya PYD ve ku rêveberiya PYD beriya demekê kîloya şeker bi 10400 lêreyê ragihand piştî çend mehan nerxê kîloya şeker bilind kirin û bi 1800 lêreyê destnîşan kirin û mafê firotinê bi dest kompanya Newroz bi tenê ye. Ji aliyê xwe ve kompanya Newroz bi hevrêzkarî bi çend bazirgana ve bi nerxekî giran li dukandaran belav dikin û bi 5000 lêre ji bo xelkê tê firotin. Xelkê bajarê Hesekê her çend rojan rastî krîzeke nû tên. Hîn nebûna rûn bi dawî nehatiye krîza şeker hatiye holê. Mihemed Seîd xelkê gundê El Hemr yê ser bi bajarê Hesekê ve ji arkêra ragihand ku çavdîrî ji alî rêveberiya PYD ve tune ye yan jî qerbelaxa xelkê bi sedan û bi çend demjimêran li ser sirayê dibînin û xwe bêdeng dikin. Serbar kir
کو bi nêzikbûna meha Remezanê nirxê hemî kerestên xwarinê bilind bûne. Bi taybet şeker û rûn û nan. Pêwîst e ku çareseriyek ji krîza şekera bi zûtirîn dem de were dîtin. Li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê qutbûna elektrîkê ve çend rojin berdewam dike. Çalakvanên xwecihî ji bajarê Hesekê wêneyên çemê Firatê belavkirin ku asta avê gelekî bilind bûye. Serbarkirin ku tevî bilindbûna avê ev sê roj elektrîk rojê bi tenê 4 demijmêran heye û revêberiya PD her rojekê buhaneyekê dروست dike û rewşa xelkê roj bi roj alûstir û xerabtir dibe. انجمن خوجهیا شهید نصرالدین برهک چل آغا علیا یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه جوین خوا یا اسرائیل دارخست ده هجمارک مجار گوتوبش کرن. انجمن خوجهیا شهید نصرالدین برهک یا انکسی با آمدابونا رسول محمد سروک خوجهیه توایا اندامن و جوین خوا یا اسرائیل دارخست. جوین ده لسر روشا رخصتنی و چالاکی و هلکفتن هیوا آداره ین که هاتن وجاندن راوستیان. هروها آمدابویان ده جوین خوا ده داوین پیشاتین سیاسی لسر اصلا سوریه بگشتی و یا روجاوای کردستان به تایبتی گوتوبش کرن. هروها خوجهیا روجاوای حسکه یا انکسی جوینک لدارخسته ده به هرگولی لسر روشا رخستنی و داوین پیشاتین سیاسی لسر توای آستان راوستیان. لنویزگاه انجمن خوجهیا انکسی لباجر حسکه جوینک آسایی هاته لدارخستن ده جوینه ده آمدابویان کارو چالاکین انکسی ده وجاندنا هلکفت و بونین مها آدار ده نرخاندن هروها لسر روشا رخستنی یا خوجهی جی راوستیان و گنگشکرن روشا سیاسی لسر اصلا کردی سوری هرمی و ناف دولتی بشکدن جه جوینه جه خواه گرتو بو. دبستان کوبانه یا تایبت به پنابرین روجاوای کردستان یا لحولی را پایتخت